Mbanje kubasuhuza mbashimira ko mukomeje gukurikirana Iris Sport Agency. Turaje kuri uyu munsi wo ku cyumweru, munsi twagize akazi kenshi cyane, nubwo twabanje kujya gushimira Imana yuko yaturinze icyumweru gitambutse, tukaba tugiye gutangira ikindi cyumweru kuri uno wa mbere. Twagize akazi kenshi cyane kubera imikino myinshi yari irimo. Hari harimo navuga byinshi bivugwa. Hari abari tangiye kugira ubwoba bw'intambara yatangiye gututumba hagati ya Iran na Israel, ariko si byo tuje kubabwira amakuru y'imikino, menshi cyane. Turahera hehe? Turahera mu Bwongereza, turahera mu Budage ko Bayern Leverkusen yatwaye igikombe mu mashampiyona atanu. Niyo shampiyona maze kumenya ikipe izatwara igikombe. Mu Bwongereza bikomeje kunanirana, ariko hari abantu bagiye batwandikira batubwira, batubaza amakuru menshi cyane. Reka duhere mu Rwanda. Nta byinshi turi buvuge mu Rwanda kuko ejo kuwa mbere saa 9 ikipe ya APR izakina na AS Kigali. AS Kigali yabashije guhemba ukwezi kumwe mu mezi ane yarayibereyemo abakinnyi. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kwitegura ikipe ya APR Football Club, nyamukandagira mu kibuga kikaka imitutu. Ejo rero ikipe ya APR izakina na AS Kigali itsinda, ubwo ikipe ya APR izahita yegukana igikombe cya shampiyona cya gatanu bikurikiranya. Ni ukuvuga rero niyo mpamvu mu Rwanda ntabwo turi buvuge byinshi cyane. Turavuga kuri APR ubwo izakina na AS Kigali, nimara gutsinda izahita itwara igikombe cya gatanu. Ariko siyo makuru yonyine. Umutoza Gatera Musa waherukaga kwirukanwa n'ikipe ya Gorilla FC yo mu cyiciro cya mbere yabonye ikipe yo gutoza. Yasinye amasezerano y'amezi 3, azatoza ikipe ya Rutsiro. Tuvuye kuri Gatera Musa waherukaga kwirukanwa na Gorilla FC. Tubabwire ko Gorilla yabonye undi mutoza uzayitoza. Tuyanyukire mu ikipe ya Mulela, Isaro ry'i Nyanza. Mulela, ikipe bakunda kwita ngo ni ikipe y'Abanyarwanda, abenshi bakunda kuvuga ngo ni ikipe y'Imana. Murera rero ubu ngubu ikaba iri kwitegura igikombe cya Peace Cup. Peace Cup ni igikombe cy'amahoro. Muri icyo gikombe cy'amahoro rero Murera irateganya gukina n'ikipe ya Bugesera. Ni ikipe ya Bugesera ikunda kugenda yigora, ariko noneho ubu ngubu ikaba yayigora cyane bitewe n'umutoza uri gutoza Bugesera. Umutoza uri gutoza ikipe ya Bugesera niwe wahaye Rayon Sport igikombe cy'amahoro umwaka ushize. Muri iyo mpamvu rero Umunyarwanda yabwiye Umurundi ngo huguha. Urumva? Umunyarwanda yabwiye Umurundi ngo inuma y'u Burundi yatumye iy'i Rwanda ngo huguha. Impamvu uwo mugani nguciye ni ibivugwa, si njyewe ubizanye, ni ibirimo kuvugwa. Biravugwa yuko ikipe ya Rayon Sport irimo kudiringa ngo izatsinde Bugesera. Nimara gutsinda ikipe ya Bugesera, noneho deni Bugesera nayo izayitsinde muri match ya shampiyona, kuko Rayon Sport yamaze gutakaza igikombe, APR irusha amanota menshi cyane. Niyo mpamvu rero Rayon Sport yashize imbaraga ku gikombe cya Peace Cup. Ibyo mu Rwanda namwe murabizi, ntabwo ari ngombwa ngo njye kubivugaho byinshi cyane. Ngo inuma y'u Rwanda, inuma y'u Burundi yabwiye iy'u Rwanda ngo huguha, ubwo nyine namwe murabyumva. Ubwo bya bindi byatangiye shampiyona mu Rwanda, ubwo turayimenyereye uko igenda. Niyo makuru ndi kumva naba mbagejejeho, andi nzagenda nyababwira ejo nyuma ya match ya APR, kuko
ndi kubategurira utudokimenteri twa Champions League mbere ku buryo amakipe atangiye kugera mu bihugu bigiye bitandukanye yitegura ku wa kabiri ni amajoro y'abagabo. Ku wa kabiri ni amajoro y'abagabo tuzatangira match zo kwishyura za Champions League, ariko ntabwo nje kubabwira kuri Champions League, nje kubabwira kuri shampiyona eshanu zikomeye zo ku mugabane w'i Burayi. Reka mpere muri shampiyona yo muri Espagne. Shampiyona yo muri Espagne ku munsi w'ejo yarabaga, amakipe ari muri Champions League yarakinnye abyitwaramo neza. Amakipe yose ari muri Champions League yarakinnye abyitwaramo neza. Ikipe ya Barcelona yabashije gutsinda igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Real Madrid yarakinnye ibasha gutsinda igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Atletico Madrid nayo yarakinnye ibasha gutsinda. Ni ukuvuga ngo izo kipe zose ziri kwitegura gukina imikino yo kwishyura ya Champions League. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Real Madrid niyo ya mbere, ifite ikipe ya Real Madrid niyo ya mbere. Soriho gatoya, ndabona ka interineti kari kugenda buhoro ariko sinzi impamvu, kandi dukoresha interineti ya 4G. Ikipe ya Real Madrid niyo ya mbere, ikipe ya Barcelona niyo ya kabiri ku rutonde rwa shampiyona, igakurikirwa, ni ukuvuga ngo ikipe ya Real Madrid irarusha amanota agera ku 8 ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Real Madrid ifite amanota ikipe ya Real Madrid ifite amanota 78, Real Madrid ifite amanota 78, Barcelona ikagira amanota 70. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ko ikipe ya ifite amanota 70 igakurikirwa na Girona ifite amanota 65. Ikipe ya Atletico Madrid ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 61. Ikipe ya Atletico Madrid niyo ya kane. Ikipe ya Atletico Club ifite amanota 57. Atletico Club tubibutse ko ariyo yatwaye igikombe cya ikipe ya Atletico Club niyo yatwaye igikombe cya Copa del Rey. Dutegereje yuko wenda ikipe ya Real Madrid ari izatwara igikombe cya La Liga cya Espagne, kuko impamvu wenda tutavuga ngo hose yari yagitwara, biragaragara yuko niyo ya mbere, ariko iracyafitanye umukino na FC Barcelona wa El Clasico. Iramutse utsinze nta kindi kiba giseza bisizemo ikinyuranyo cy'amanota 11. Ni ukuvuga yuko ikipe ya Real Madrid izatwara igikombe cya shampiyona La Liga. Ariko si iyo mikino yonyine yabaye muri La Liga, kuko ikipe ya Sevilla yaje gutsinda Las Palmas ibitego 2 ku busa. Granada itsinda Deportivo Alaves ibitego 2 ku busa nayo. Ubu turi kuvugana Real Sociedad na Almeria ziri kunganya igitego kimwe kuri kimwe, bageze ku munota wa 45. Tunyarukire muri shampiyona y'Ubutaliyane. Shampiyona y'Ubutaliyane yabaye uyu munsi. Ikipe ya Milas yabashije kunganya na Sassuolo ibitego 3-3. Milas yari yakiriwe na Sassuolo ibitego 3-3, ibitego bya Kovacic ni umumediateri ukina muri Milas, yatsinze ibitego 10. Ni ibintu bisekeje cyane. Hari igitangazamakuru nasomye yatsinze ibitego 10 bitari kuri penalty, kuko ibindi asanzwe atsinda, ariko asanzwe atsindira kuri penalty, ariko noneho igitego cya 10 yatsinze kitari cya penalty. Ibyo bintu byaherukaga muri Milas ku bwa Kaka atari yavamo 2005 2006, kuko icyo gihe 2007 batwaye Champions League, 2008 ajoininga ikipe ya Real Madrid. Ibyo bintu byarukaga gukorwa rero na Kaka 2005 2006, nibwo Kaka yaherukaga gutsinda ibitego 10 muri shampiyona ari umumediateri.
rero kuva Schalke nawe yabitsinze, ikindi gitsindwa na Rafael Leo nawe yatsinze igitego, ikindi gitsindwa na Okufa ku minota 44. Okufa nawe waje gusoza, navuga ngo yishyuraga kuko ibindi bitego bya Sassuolo kimwe cyagiyemo ku minota 4, ikindi kijyemo ku minota 10, ikindi kiri ku minota wa 53. So match yonyine yabaye, Napoli yasubiye inyuma. Tubutse ko ikipe ya Napoli yaheruka gutwara shampiyona yasubiye inyuma, yanganyije yanganyije ibitego 2-2. Munsi mu buterane hafi amakipe yose yanganyije, kuko na AS Roma nawe yanganije na Udinese igitego 1-1. Ubu ngubu Inter de Milan iri gukina na Cagliari. Inter de Milan imaze gutsinda igitego 1-0 half time. Dutegereje yuko baza gukina igice cya kabiri, wenda Inter de Milan igakomeza kuba yatsinda umukino wayo, ariko kugeza ubu ngubu Inter de Milan niyo iyoboye umukino ku gitego cyayo 1. Ni nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona, ifite amanota 85. Byanze bikunze izatwara igikombe cya Serie A. Igakurikirwa na AC Milan n'amanota 69. Urumva harimo intera nini cyane, hafi amanota agera kuri 16 yose. Igakurikizwa na Juventus Dortmund ifite amanota 63. Ikipe ya Bologna ni ku mwanya wa 4 n'amanota 59. Ikipe ziri ku mwanya wa nyuma, 3 zifite kumanuka ni Sassuolo na Salta Santander. Izo ngizo zirateganya kumanuka, na Frosinone nayo zifite amanota 27, 26 na 15. Ayo makipe ari muri regulation yo kumanuka asubira mu cyiciro cya kabiri. Aho ni muri Serie A mu Butaliyane. Ndi kugenda nihuta cyane kuko amakuru ni menshi yo kuvuga, menshi cyane. Tunyarukiye muri Bundesliga, muri shampiyona yo mu Budage. Muri Bundesliga ku munsi w'ejo match zarabaye, ariko uyu munsi nabwo zabaye. Match zabashije kuba, nababwiye yuko ejo ku munsi w'ejo Bayern Munich yabashe gutsinda ibitego 2, igira n'ibyago Kingsley Coman abasha kuvunika. Ariko sizo match zonyine zabaye, kuko ikipe ya Borussia Dortmund irimo kwitegura kwakira Atletico Madrid yo muri Espagne yabashije gutsinda ibitego 2-1 bya Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach yari yakiriye Borussia Dortmund ibasha gutsinda ibitego 2-1, bituma izakira neza ikipe ya Atletico Madrid imeze neza. Ni ukuvuga ko sizo match zonyine ejo zabaye. Mainz yakiriye na Hoffenheim, Mainz itsinda ibitego 4-1. Leipzig itsinda ibitego Hoffenheim ibitego 3-0. Ni ukuvuga ngo ibyo bitego 3-0 byabashije kwinjira mu izamu rya Hoffenheim. Kugeza ubu ngubu uyu munsi habaye match muri Bundesliga, habaye match 2 gusa. Bayern Leverkusen yabashije gutsinda ibitego 5. Wari umujinya w'umuranduranzuzi kugira ngo ishimangire gutwara Bundesliga ari ikipe bigaragara ko ibimerita. Yatsinze ibitego 5 Werder Bremen, ibitego 5. Mbese Grand Zaka yari hejuru. Grand Zaka Michael Arteta aherutse kurekura atwaye igikombe cya Bundesliga. Twibuka akazi Grand Zaka yakoze muri season ishize mu ikipe ya Arsenal. Muri season imwe akinnye muri Bayern Leverkusen ahise atwara igikombe cya Bundesliga, ari kumwe
n'umutoza Xabi Alonso. Tubutse yuko Xabi Alonso ari inshuti magara ya Mikel Arteta. Turaza kugaruka kuri Mikel Arteta muri shampiyona Premier League, ariko muri match ebyiri zabaye mu Budage, ni ukuvuga ngo Bayer Leverkusen yaje gutsinda ibitego 5. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ikipe ya Bayer Leverkusen is the champion, niyo champion mu mashampiyona 5 ya La Liga, mu mashampiyona 5 ako i Burayi akomeye, ntabwo ari La Liga, muri shampiyona 5 zikomeye i Burayi niyo kipe ibashije kugeza ubu ngubu imaze gutwara igikombe cya shampiyona. Hasigaye match 7 itwaye igikombe untouchable, itari yatsindwa match n'imwe. Yagiye gukina iyi match imaze gutsinda match 25, imaze kunganya match 4, nta match n'imwe yari yatsindwa. Ni ukuvuga ngo itwaye igikombe imaze gutsinda match 20, ubwo imaze gutsinda match 25, match 26 ikanganya match ni match 30, ni ukuvuga ngo ni match 29, basigaje match 6, bari bagiye gukina baburaga match bakize match 6 kugira ngo babe batwara, kuko mu Budage bakina match 36. Ni ukuvuga ngo muri match 6 zisigaye, muri match 6 zisigaye bafite amanota 79, bakaba barusha ikipe ya kabiri Bayern Munich amanota agera kuri 16. Amanota 16 ni amanota menshi cyane, bakaba batwaye igikombe cya shampiyona cya mbere mu mateka yabo. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Bayer Leverkusen yatwaye igikombe cya mbere mu mateka yabo kuva bashingwa, nibwo batwaye igikombe cyabo cya mbere. Urumva ni ibintu bishimishije. Bayer Leverkusen yashinzwe mu 1904. Xabi Alonso abaye umutoza wa mbere ubahaye igikombe cya shampiyona. Ikindi cyongeyeho, akaba ari umutoza mutoya ubashije gutwara igikombe cya shampiyona muri shampiyona 5 zikomeye, bitewe n'igihe amaze atoza, bitewe n'ikipe yatozaga. Umutoza mwiza, ikipe nziza, batwaye igikombe badatsinzwe. Ariko ntabwo match zari zarangira, haracyari match inyuma, ariko mu mateka ya Bayer Leverkusen batwaye igikombe cyabo kuva ikipe yashingwa 1904. Urumva yashinzwe basogokuruza na basogokuruza banjye batari babaho. Itwaye igikombe cyabo cya shampiyona, nicyo gikombe cyonyine cya shampiyona bafite. Sobanura ngo ni igikombe cya kangahe. Bari kwitegura neza mu marushanwa ya Europa League barimo, ubu niyo bagiye gukasingaho barebe ko nayo babasha kugitwara nacyo. Ariko igikombe cya shampiyona cya mbere muri shampiyona 5 zikomeye i Burayi twabashije kumenya aho kimwe cyabashije kujya. Ni ukuvuga ngo ikipe ya gatatu ni Stuttgart niyo kipe ya gatatu, ifite inganya na Bayern Munich amanota 63. Ikipe ya kane ni Leipzig ifite amanota 56. Amakipe ashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri ni Mainz, FC Cologne na Darmstadt. Zose ziri muri relegation yo kuba zamanuka mu cyiciro cya kabiri. Tumaze kubabwira shampiyona zigera muri 3. Tunyarukira muri shampiyona yo muri France. Twababwiye shampiyona ya La Liga, tubabwira
shampiyona ya Budage Bundesliga, tubabwira Butaliyani Serie A. Reka tunyarukire muri Ligue A ariyo France. Muri Ligue A habaye imikino itatu. Nantes yatsinze igitego kimwe tsinda Hannover. Montpellier ingana na Clermont igitego kimwe kuri kimwe. Lyon na Brest ziri gukina ubu ngubu bageze ku minota 53. Lyon ifite igitego kimwe ku busa. Ariko ni imikino yabaye umunsi. Ejo habaye indi mikino aho ikipe ya Strasbourg yanganyije na Rennes, yatsinze ibitego bitatu Rennes. Liens ibitego bitatu kuri kimwe, naho Rennes itsindwa na Toulouse ibitego bibiri ku busa. Ni ukuvuga kugeza ubu ngubu muri Ligue 1 ikipe ya mbere nk'uko ejo nabibabwiye ni Paris Saint-Germain ifite amanota 63, igakurikizwa na Brest n'amanota 53, irusha amanota 10. Byanze bikunze Paris Saint-Germain izatwara igikombe cya shampiyona. Monaco ni ya kabiri, ni ya gatatu n'amanota 52. Lille ni ya kane n'amanota 49. Ni ukuvuga ngo ikipe bakunda guhangana cyane na Paris Saint-Germain ariyo Marseille. Nzi ko Marseille mu Rwanda ifite abafana benshi cyane bayikunda, bakurikirana shampiyona mu Bufaransa hafi ya benshi, hafi nka 70% bafana Marseille. Marseille iri ku mwanya wa 9 n'amanota 39. Urumva iri hasi cyane, iri ku mwanya wa 9. Ari mu Burundi, cyane bakurikirana mu shampiyona ya France. Urebye ifite abafana benshi cyane nk'uko Arsenal mu Rwanda ari ifite abafana benshi. Marseille ifite abafana benshi nk'uko haje ikive hejuru Paris Saint-Germain kiraza nyine bitewe n'amafaranga bakataranya bashizemo, kibayoborana inkoni y'icyuma kiyambuye ikipe ya Lyon. Nuko Lyon yigeze gutwara shampiyona 7 yikurikiranya, none ubu Lyon nayo iri ku mwanya wa 7 n'amanota 41. Urumva Marseille iri ku mwanya wa 9. Amakipe yarahananutse cyane shampiyona yo mu Bufaransa, ubona ko nta mbaraga nyinshi. Ariyo mpamvu ubona bafite umukinnyi wa mbere ku isi Kylian Mbappé, kuko ubu niwe twavuga uri ku isi uri ku gasongero, kuko abari bavuye mu mashampiyona y'i Burayi ari Lionel Messi, ari muri cyo bita soka muri Amerika. Cristiano Ronaldo yigiriye muri Fluze mu Barabu, ari kwirira agafaranga. Neymar nawe wari gutanga challenge i Burayi, nawe yigira muri Fluze. Ubu ngubu i Burayi ubona ko abantu bayoboye, uwa mbere ni Kylian Mbappé. Niyo mpamvu ubona ashaka no kuva cyane muri no shampiyona akigira muri shampiyona wenda isa nkaho no mu ikipe ya mbere ku isi, kuko byanze bikunze Real Madrid iyo utondetse amakipe akomeye ku isi Real Madrid izamo. Tuvuye muri shampiyona yo mu Bufaransa tunyarukire muri shampiyona yo mu Bwongereza. Shampiyona yo mu Bwongereza uyu munsi yakomeje. Shampiyona yo mu Bwongereza uyu munsi yakomeje. Ejo shampiyona yo mu Bwongereza yari yabaye, ikipe ya Manchester United ibanza kunganya na Bournemouth ibitego 2-2. Nabibabwiyeho Newcastle itsinda Tottenham ibitego 4-0. Bradford na Sheffield, Bradford itsinda Sheffield ibitego 2-0. Burnley na Brighton binganya igitego 1-1. Burnley na Brighton binganya igitego 1-1. Manchester ifata Luton ikubita ibitego 5-1. Ibyo jo nagiye mbibanyuramo, ariko nagira ngo mabwire yuko waruvuze na Nottingham Forest banganya 2-2. Ubwo nagira ngo mugende mubinyuramo, ngende mbibanyuriramo. Niyo mpamvu ibyo bintu nagiye ngenda mbibanyuramo kugira ngo mugende mbibibutsa. Ariko sicyo nashaka kubabwira, reka mbabwire match zabaye uyu munsi. Uyu munsi navuga ngo inzovu yahanutse
ku ishami ngo pa kuri Emirates Stadium. Match irangiye mu kanya saa moya n'iminota nk'icumi, ikipe ya Arsenal ibashe kongera gusubirwa na Aston Villa home and away. Ikipe ya Aston Villa isanze Arsenal the Gunners kuri stade Emirates Stadium, irayifata itsinda ibitego 2-0. Mu bantu bakurikiranye match mwagiye muyireba, wenda ku bantu batagiye babona match uburyo yagiye igenda, ikipe ya Arsenal yakinnye irabuhererekanya kwa kundi kwayo, ariko biriya ni ibintu tuzi kuri Arsenal, ntabwo ari ibintu tuzi kuri Arteta cyangwa kuri Guardiola, kuko umusaza Arsene Wenger yarabikoraga. Tubibutsa yuko za 2006-2007 ikipe ya Arsenal ubwo yakinagamo ba Samir Nasri yigeze gukina match nk'iriya rwose twari tuyizeho Total Football, ubwo ikipe ya Arsenal yahuye na ikipe ya Manchester United, yigeze gutera pasi 19 ihereye ku izamu, yagenda itsinda igitego. Ariko ibyo byose barabikoraga, shampiyona ikagenda bakabikora, bakagera final Champions League 2006 murabyibuka, batwarwa igikombe na Barcelona. Icyo gihe Barcelona nibwo yari itangiye kugenda ikomera, Lionel Messi akiri umwana. Barcelona yari yubawe na Samuel Eto'o Umukamerone, ubwo akiragamo Umubrazil Ronaldinho. Icyo gihe ikipe ya Arsenal yari ikomeye, ikina agapira nka kariya bahererekanya. N'uyu munsi rero byabaye, ikipe ya Arsenal yahererekanyije agapira agahererekanya, ariko ikipe ya Aston Villa yari ikipe isa nkaho ishaka igikombe. Nubwo iri mu makipe adahabwa amahirwe yo gutwara igikombe, ariko yaharanaga kuguma muri Big Four ngo ireke izakina Champions League umwaka uzaza 2024-2025. Ikipe ya Arsenal yatangiye ubona yataka, igakina muri box ya Aston Villa, ariko kugira ngo ikore finishing y'igitego wapi bikanga. Ikintu cyagaragaye kigaragarira n'abantu bose bakurikirana ikipe ya Arsenal n'uyu munsi cyongeye kigaragara, barabura umwataka w'umupivo. Urugero, ku munota wa 16 umuntu bita ku munota wa 16 umuntu bita Kai Havertz bamuhaye pass asigaye n'umuzamu, kubera navuga speed nkeya, imbaraga nkeya mu maguru, ananirwa gutsinda igitego asigaranye n'umuzamu n'umudefanseri umwe. Barongera kapiteni wa Arsenal Odegaard arongera mucomekera baro nanone, ari kumwe n'umuzamu n'umudefanseri, arongera gutsinda igitego biramunanira. Aho ngaho bigeze ku munota 36 byahise bigaragara ko Arsenal ikibazo ifite nta kindi gihari, nuko igomba gushaka uburyo ikemura ikibazo cy'umwataka. Kuko Kai Havertz nubwo agerageza gutya akabitsinda, bikagaragara ko batsinze bagize iki, ariko uyu munsi byagaragaye ko Kai Havertz adafite ubushobozi bwo kuba yaheka Arsenal umwataka. Ariyo mpamvu ejo nababwiye twabwira uburyo bari kuvugana na Alexandre Isaac wo muri Newcastle, ariko biragaragara ko bakeneye umwataka w'umupira, kuko ikiriho cyo nk'iriya mipira bagiye bamuha, bayihaye Haaland ni mu izamu, twaba turi kuvuga ibindi. Bayihaye Victor Osimhen wo muri Napoli, twaba turi kuvuga ibindi. Harry Kane twaba turi kuvuga ibindi. Ubwo ni abataka bari tipike, bagaragaza yuko imbere zamu nta bindi. Ubwo Arsenal yakomeje guhererekanya, ikinira mu kibuga cya Aston Villa. Igice cya mbere kirangira Arsenal yari hejuru, ifite position iri kuri 68, abandi bafite 32. Byagaragara yuko rwose Arsenal iri hejuru, ariko
igice cya kabiri kigitangira byahise bigaragara. Tugarutse mu gice cya mbere ho gatoya, Aston Villa ntabwo nubwo wabonaga ko bakinira cyane mu gice cya Aston Villa, ariko si byabujije gutera amapoto. Ntabwo turi kuvuga ngo bateye amapoto bagize iki, ariko byagaragara ko yatakaga kuko hari okaziyo ya net, umupira ukubita poto uragaruka uhita ujya hanze. Mu gice cya kabiri bitangira baduhaye ikimenyetso aho Aston Villa yaje kongera gutera poto yo hejuru, uramanuka ku mahirwe ya Arsenal uvamo. Ariko nko ku munota 83 ku munota wa 84 umuntu bita Belen yaje gutsinda igitego cya mbere kuri tir cadre. Umuzamu wa Arsenal ntamenye uko byagenze, ariko amahirwe yagendaga agaragara yuko ikipe ya Aston Villa byanze bikunze iri buze kuza gutsinda ikipe ya Arsenal. Haciyemo iminota itagera no muri ibiri, iminota itatu. Mu minota itatu ikipe ya Arsenal yaje kongera gutsindwa igitego cya kabiri, byatumye ikipe ya Arsenal iguma ku minota 71. Ikipe ya Arsenal yagiye muri uyu mukino ivuga yuko igomba kuwutsinda byanze bikunze, ariko ntabwo byaje kwiyorohera rwose pe, ntabwo byaje kwiyorohera kuko yumvaga ko igomba kuwutsinda. Yari imaze kumenya amakuru yuko mukeba mu guhanganira igikombe ariyo Liverpool nayo imaze gutakaza. Liverpool ndaza kuyigarukaho, ariko bimwe byabaye ubushize muri shampiyona ubushize. Arsenal yari yayoboye igeze mu mukino wa nyuma nabwo igenda irekura gutya igikombe, nanone byongeye biragaruka. Ariko nta kindi, Arsenal ni ikipe nziza, uturutse inyuma muri defense, uturutse inyuma mu izamu kwa Lea, ukazamuka muri defense kwa ba Saliba kigize match nziza cyane, wabonaga wambura imipira ugize. Ariko umuntu rwose bita umukinnyi ubona n'uburyo ikipe yari ipanze, wenda Arteta nuko yari yabishatse, kuko wabonaga ko Declan Rice ari we murecuperateri wari urimo akina na Odegaard. Zinchenko yari ari kuri gatatu. Wabonaga yuko nimba ari Arteta yari yavuze yuko wenda rimwe no ku buryo bwo kuruhura abakinnyi, wenda yitegura match afite kuwa gatatu azakina na Bayern Munich, simbizi. Ariko wabonaga ko ikipe ya Arsenal iri hasi. Kugenda kuri Kai Havertz wabonaga yuko n'amakosa menshi yagenda agakora byamuviremo no kubona ikarita y'umuhondo. Wabonaga yuko kuri iyi match yari ari hasi cyane. Rimwe na rimwe Jesus nawe ukabona ko agenda anyuzamo, ariko ukabona ko atari hejuru. Leandro Trossard nawe nuko waje gusimburwa na Martinelli yaje nawe ubona ko itagenda. Umutoza wa Arsenal bamubajije nyuma yo gutsindwa na Aston Villa, yavuze ati igihe kirageze nyuma y'iyi nkubiri yo gutsindwa. Aston Villa imutsinze home and away, kuri Aston Villa imutsindiye kuri Villa Park, iraje imusanze Emirates, imutsindiye ibitego 2-0, nta n'igitego. Yavuze ko iyi nkubiri irangiye. Ubu bagiye kwerekeza yavuze ko bagiye kwerekeza mu buryo amaso yabo, imbaraga zo bagiye kuzerekeza ku mukino bafitanye na Bayern Munich ku munsi wa gatatu, umukino wa Champions League. Ngo bamubajije mu magambo makeya ngo igihe kirageze nyuma y'iyi nkubiri kugira ngo twerekane ko biteguye. Avuga ko bafite amahirwe menshi. Ijoro ryo kuwa gatatu byaba ari ibintu byiza, byaba ari ibintu byiza gukuramo ikipe ya Bayern Munich. Ngo avuga yuko
noneho ngo bagomba kwerekana icyo icyo bashoboye cyangwa bagomba kwerekana ubushobozi bwa Arsenal, ariko nta mahirwe menshi mfite kuko bigaragaye ko bafite no baramutse banganyije ikinyanya kiri munsi y'ibitego bibiri byanze bikunze bavamo, nubwo ibitego byo hanze ariko byagize, ariko ntabwo bikora ko ikipe ya Bayern Munich abonye ibitego bibiri kuri Emirates. Arteta yasoje avuga ko bagomba kwerekana icyo baremewe nta kindi mu gutanga ibyishimo. Ntabwo ari iyo match yonyine yabaye, match yabaye ni ukuvuga ko ikipe ya Liverpool nayo ihanganye na Manchester City. Ikipe ya Liverpool yaje gutsindwa igitego kimwe na Crystal Palace. Noneho ikintu kibabaje cyane cyane ku bafana b'aya makipe abiri, Arsenal na Liverpool, zose zatsindiwe mu rugo. Ntibyari biherutswe yuko ikipe ya Liverpool itsindirwa Anfield match ebyiri zikurikiranye. Mfite kuvuga senga itsinzwe match ebyiri zikurikiranye gute kandi match y'ubushira shampiyona yarayitsinze. Mwibuke yuko mu gihe twari turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ikipe ya Liverpool yabashije gukina match ya Europa League itsindwa ibitego 3-0. None Crystal Palace nayo yasanze Anfield yitsinda igitego 1-0. Byakomeje guha amahirwe ikipe ya Manchester City gutwara igikombe cya shampiyona, kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Manchester City ifite amanota 73, ikipe ikurikiye na Arsenal na 71 na Liverpool 71. Ikinyanya kirimo ni ibitego birimo. Ibitego byatangiye kugenda binagabanyuka, kuko ubu ngubu mu bitego ikipe ya Arsenal rushaga Liverpool byatego 9 basiga ibitego 8. Urumva yuko bikomeje. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Liverpool yatsinzwe na Crystal Palace, igitego cyatsinzwe na Eze amaze gutsinda igitego cya 7 muri Premier League mu mikino 19 amaze gukinira ikipe ya Crystal Palace. Ni ukuvuga ngo umukinnyi Eze niwe wabashije guhesha intsinzi ikipe ya Crystal Palace. Ni ukuvuga ngo byahaye amahirwe manini cyane, manini ikipe ya Manchester City kongera gutwara igikombe cya, ndikumva ari igikombe cya gatanu, ni igikombe cya kane yikurikiranye, niba ntibeshye, niba atari icya kane ni icya gatatu yikurikiranye. Ni ukuvuga ngo rero nashaka gushimangira yuko ari ikipe ikomeye. Urumva Manchester City izakira Real Madrid ku wa gatatu, bihaye imbaraga zifasha gutegura neza ikipe ya Real Madrid, kuko bicaye ku mwanya wa mbere. Arsenal yitsinda iri kurara ku mwanya wa mbere n'amanota 78, none iraye ku mwanya wa kabiri n'amanota 71. Ni ukuvuga ngo rero mu Bwongereza biracyakomeye, biracyakomeye, gusa ntabwo twavuga ko birangiye, kuko ikipe ya Arsenal ya Mikel Arteta n'ikipe ya Liverpool ya Klopp ziracyafite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona, kuko ikinyanya kirimo n'amanota 2 gusa. Dusoje shampiyona eshanu zo ku mugabane w'Uburayi, ariko tutari twazisoza ntabwo twari tubabwiye urutonde rw'amakipe yo mu Bwongereza uko akurikirana. Ikipe ya mbere ni Manchester
City n'amanota 73, ikipe ya kabiri ni Arsenal 71, iya gatatu Liverpool nayo ifite 71, ikinyuranyo ni ibitego 8 birimo kuko imwe izigamye ibitego 49, izigamye ibitego 41. Ikipe ya kane yabikoreye ariyo mpamvu yaje Emirates Stadium ifite iyo ntego, ni ikipe ya Aston Villa n'amanota 63, yahise ica kuri Tottenham ya gatanu n'amanota 60. Ikipe ya Newcastle ni ya gatandatu n'amanota 50, igakurikirwa na Manchester United n'amanota 50, nayo ikinyuranyo ni ibitego kuko Manchester irimo umwenda w'igitego kimwe, na ikipe ya Newcastle ifite izigamye ibitego 17. Andi makipe afite abakunzi hano nko mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi, ni ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 9 n'amanota 40 n'amanota 48, ariko imbere yayo hari ikipe ya 8 ya West Ham n'amanota 48. Amakipe ashobora kumanuka ni Sheffield United, Burnley na Luton. Niyo makipe atatu ashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri bakunze kwita championship. Ndi kumva amakuru y'amashampiyona nyababwiye, amakuru y'amashampiyona ndayababwiye, gusa ubwo urumva abantu bateretseho rwose ku makampani amwe namwe ntavuze, ntabwo ngiye kwiyamamariza kubera ko ntabwo nyavuze, ubwo nyavuze nabanyamamarije. Ubwo niba bashaka kwegera Iris Sport TV ako Iris Sport Agency, tuzabasha kugenda tuyavuga. Ubwo babonye shwadiri, ubwo bagiye baterekaho rero imitungo, babonye agafaranga kuba hari n'ababonye Kaminerval kuko abana baratangira kuri uyu wa mbere, kandi ibintu birakomeye rero, amafaranga yaranabuze. Nkomeza kubabwira ati mukomeze gukanda like, mukore share, abatari bakora subscribe mukore subscribe kuri channel ya Iris Sport Agency, kugira ngo mujye mugenda mukomeza kubona ibiganiro tugenda tubagezaho, kandi tugenda tubagezaho ibiganiro kuko tugenda tubona amakuru mu buryo bugiye butandukanye, mutanga amakomenti, aho mushaka kutubaza mutubaze, abashaka guca mu gikari hari nimero mugenda mubonaho, muzaze mugenda mutubaza, nta kibazo. Ni mwebwe tubereho inshuti zanjye, ndabakunda cyane. Shampiyona 5 kare 5 zikomeye i Burayi ndazibabwiye. Reka tugaruke mu makuru ari kugenda acaracara. Nababwiye ngo mfite amakuru menshi cyane, menshi. Se ndayahera he? Reka nyahere kuri rumors, mbyite rumors kuko nta official statement yari yagaragara, nibiri kugenda bivugwa, amakuru ari kugenda acaracara. Nyahere mu ikipe ya Bayern Munich. Ikipe ya Bayern Munich ari kuvugwa yuko haba habayeho contact, ntabwo ari contact yo gusinya, ibiganiro byo mu bwiru hagati y'umutoza Zinedine Zidane. Bikaba biri kuvugwa yuko ikipe ya Bayern Munich yifuza yuko umutoza Zinedine Zidane bakunze kwita Zizou, tuzi cyane muri Real Madrid, yigeze gutwara Champions League 3 zikurikirana, ko bifuza ko bamusimbuza Tuchel. Bifuza ko bamusimbuza Tuchel ngaramutse afunguye kugaruka kongera gutoza, agafungura imiryango akavuga ati ndifuza kongera gutoza. Nta handi hantu contact cyangwa radar za Bayern Munich ziri kwerekeza ni ku mutoza Zinedine Zidane. Aho ni mu makuru, nta makuru ari kugenda avugwa caracara ari rumazi. Andi makuru ari kugenda avugwa muri Manchester United ni ku mutoza Erik ten Hag, ufite kuba waragize uruhare mu mishinga 10, ariko nawe kugeza ubu ngubu muri iyo mishinga 10 cyangwa muri porogaramu 10 za Manchester United, kugeza ubu ntago azi akazoza ke. Biravugwa yuko nawe ubwo aratangaza yuko sinamenya nimba azakomezanya na Manchester United cyangwa bazanyirukana
tubibutse yuko Erik ten Hag amaze gutoza ikipe ya Manchester United season ebyiri. Andi makuru arimo kuvuga avugwa agenda acaracara hirya no hino. Biravugwa yuko tukiri muri Manchester United, Kobbie Mainoo barifuza kumwongera amasezerano mashya. Ibiganiro birakomeje, naho muri Manchester United ibiganiro ibiganiro bikomeje hagati ya Erik ten Hag, nari maze kumuvugaho. Andi makuru ari kugenda avugwa, birashoboka yuko yaba ari nayo, ni ukuvuga yuko umutoza, biravuga ko umutoza uri mu Bwongereza uri kuganira n'ikipe ya Arsenal, ufite kuza muri squad ya Arsenal, kuba yafatanya na Mikel Arteta. Ndabona mbibuze, internet irasimbutse, ariko reka ngaruke ku kiganiro Joao Felix yagiranye n'itangazamakuru bamubaza kuri Cadiz bakinnye ejo. Joao Felix ni umukinnyi w'umwenegihugu wa Portugal, akinira FC Barcelona. Ni ukuvuga ngo kuri Joao Felix bamubajije kuri Cadiz, avuga ko Cadiz ari ikipe bubaha, bayitsinze igitego 1-0. Avuga yuko kwitsinda bari babikwiye, bien sûr, ikipe ya Barcelona bari bayikwiye. Turi hagati ya kimwe cya kane akirangiza cya Champions League, ni amagambo ya Joao Felix na Paris Saint-Germain. Biragoye kutaruhuka, bari bamubajije ibijyanye n'umunaniro, kuko bibagoye cyane kuba bataruhuka, ariko agasoza avuga yuko akeka yuko barushanijwe neza. Ubwo bamazaga kuri match ya Cadiz, bari baraje kurangira, bavuga yuko bari kwitegura kurangiza neza imyiteguro ya Paris Saint-Germain bateganya gukina kuri uyu wa kabiri. Andi makuru ari kugenda avugwa, ni amakuru cyane ari kugaruka cyane ku gutwara igikombe cya shampiyona ya Bundesliga cyatwaye na Bayer Leverkusen. Cyane biri kugaruka cyane ku mukinnyi Granit Xhaka wavuye muri Arsenal, mu buryo buhuye n'umukino wa Arsenal na Granit Xhaka nawe aza gusesengura, avuga yuko Granit Xhaka yishimiye kuba atwaye igikombe cya shampiyona, nyuma y'aho ikipe ya Arsenal imurekuriye ikaba imwohereza muri Bayer Leverkusen. Bari kumubaza hano, Granit Xhaka bamubazaga ati se waba warahisemo kuguma muri Arsenal cyangwa kuba warahisemo guhita wigira muri Bayer Leverkusen? Avuga yuko we kubwe yifuzaga kuba yaguma muri Arsenal, ariko Granit Xhaka bivugwa yuko asubiza yuko avuga yuko ni amahirwe kuba yarongeye barabashije kumurekura akajya mu ikipe nziza, ikaba yabashije gutwara igikombe
cya mbere mu mateka yayo akaba abyishimiye. Ndabona interineti igarutse kuri ya nkuru nababwiraga y'Irandole muri Arsenal. Ni inkuru iri kuvuga ku mutoza Gabriel Heinz. Gabriel Heinz biravuga yuko ari mu mujyi wa London, aho ubu ngubu bishoboka yuko ashobora kuba ari mu biganiro n'ikipe ya Arsenal, kuba yajoyininga ikipe ya Arsenal kwinjira mu bakozi b'abatoza ba Arsenal, agafatanya na Mikel Arteta muri Arsenal. Gabriel Heinz kandi ariko si ho honyine, birashoboka yuko bitanakunda, biraterwa n'amahitamo y'abayobozi ba Arsenal, cyane cyane Sir Lorenzo. Nashobora kumuhitamo, icyo gihe arajoninga ikipe ya Arsenal, bafatanye na Mikel Arteta mu buryo bakomeza kuyobora ikipe ya Arsenal. Ibindi biri kugenda bivugwa cyane cyane ubu ngubu, amakuru ari kuvugwa cyane cyane ni ugutsindwa kw'ikipe ya Liverpool, ni ugutsindwa kw'ikipe ya Arsenal, byakomeje cyane guha amahirwe ikipe byakomeje cyane guha ikipe ya Manchester City gutwara igikombe cya shampiyona. Byakomeje kuyiha amahirwe menshi cyane gutwara igikombe cya shampiyona. Urumva buri mukinnyi wese ari kugenda yitakuma. Urumva Arsenal abakunzi bayo barababaye, abakunzi ba Liverpool barababaye. Kugeza ubu babajije garide wa Aston Villa nyuma yo gutsinda ikipe ya Arsenal, mu kanya baramubajije ati se ikipe ya Arsenal bite? Mwibuke ko garide wa Aston Villa Emery Martinez ufatira ikipe y'igihugu ya Argentine kuri save y'igikombe yakoze ku gikombe cy'isi finali y'umwaka ushize mu kwa 11. Emery Martinez bamubajije ku ikipe ya Arsenal, uvuga ko yari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Baramubaje niba akikunda, abasubije ko agikunda ikipe ya Arsenal kandi azahora ayikunda iteka. Urumva ni amagambo ari kugenda atangazwa cyane n'abantu bagiye batandukanye, ku gutsindwa kw'ikipe ya Arsenal, ku gutsindwa kw'ikipe ya Liverpool. Ubwo urumva Emery Martinez aramubaje ati se bimeze bite? Aramubwira ati ngewe rwose birashoboka yuko twagira iki, birashoboka yuko ikipe ya Arsenal wenda nayigarukamo, kuko ikipe ya Arsenal ndacyayikunda cyane. Hari ibindi biri kugenda bivugwa. Ejo muri press conference babajije umutoza Carlo Ancelotti, bamubaza ku bakinnyi, ariko sinzi namwe mushyiraho akabazo, nanjye akabazo nagashizeho, yivugiye abakinnyi batatu. Sinzi ikintu cyatumye abivuga. Abakinnyi babiri, umukinnyi umwe ni wo mu ikipe ye, yavuze abakinnyi batatu. Yavuze umukinnyi Vinicius Junior, avuga Haaland, avuga Mbappe. Sinzi ikintu cyatumye abivuga. Bari abasaza, Ancelotti na Perez ni abasaza bazi game y'uyu mukino, cyane cyane muri ibi bintu babirimo babizi. Ngubu urumva akimara kuvuga gutyo, byatangiye kuzana ibintu bya rumazi nyinshi cyane ku mugabane w'i Burayi. Ubu ngubu abantu batangiye kugenda babazanya, se hagati ya Mbappe na Haaland ninde waba mwiza cyane
mu ntego zombi za Real Madrid, ariko amakuru agenda acaracara aravuga yuko Perez yaba yarabwiye uwo bita Haaland yuko nawe amushaka mu ikipe ya Real Madrid. Ubwo ikipe ya Real Madrid rero ikaba irimo kwitegura kwakira umukinnyi Mbappe. Ayo ni amakuru ari kugenda acaracara, amakuru menshi cyane acaracara ari kugenda avugwa cyane cyane mu gutsindwa kw'amakipe abiri yo mu Bwongereza, Liverpool na Manchester, Liverpool na Arsenal. Andi makuru ari gucaracara ubu ngubu kuri uyu mugoroba ni amakuru ari kuvuga ku gutwara igikombe cya mbere mu mateka yayo Bayern Leverkusen. Twababwira byinshi ariko turi kugenda tubibategurira uko bigenda bisohoka, uko amakuru agenda asohoka, kuko urumva nka Bayern Leverkusen kuba itwaye igikombe cya shampiyona cya mbere cyayo mu mateka, hari byinshi bigenda bivugwa. Turagenda tubibategura uko amasaha agenda aza, turagenda tubapudetinga. Ikindi turagenda tubagezaho ibijyanye n'imyiteguro ya Champions League izaba kuri uwa kabiri no kuwa gatatu, n'amakuru y'abakinnyi bamwe na bamwe ari kugenda avugwa, kuko urumva hari imvune zatangiye kugenda zigaragara, nko muri Bayern Munich babwiye yuko Kingsley Coman itazongera kugaragara mu kibuga. Ubwo hari amagambo menshi yagiye atangazwa, abakinnyi bagiye bagaragara barira, ba Virgil van Dijk byagaragaye arimo kurira nyuma yo gutsindwa. Ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa, cyane. Urumva rero Klopp nawe byagaragaye yipfutse mu maso, twari tuzi icyagitumye yipfuka mu maso. Urumva rero ni byinshi, uko tugenda amakuru agenda atugeraho natwe ntabwo turi buryame, turagenda tubapudetinga, namwe rero mukomeze gukora subscribe, mukomeze kudukurikirana. Hari andi makuru mbonye avugwa ku ikipe ya AS Roma, avuga kuri myugariro wayo Evans, kuri ubu afite umutekano kandi nta kaga afite nyuma y'umutima we. Evans yaragize ikibazo cy'umutima, ariko ubu ngubu biravugwa yuko rwose ameze neza, nyuma aremerewe neza kandi ameze neza cyane. Muribuka yuko Evans yaguye mu kibuga, noneho ubwo bakinaga na Udinese, abakurikiranye match ya AS Roma na Udinese, Evans yaguye mu kibuga, ariko amakuru asohotse nonaha mbabwira aravuga yuko ameze neza, basuzumye umutima we, ubu ngubu ameze neza. Ikipe igiye gusubira i Roma, ndikumva ikipe y'abaganga mukurikiranaga mu mujyi wa Udinese bagiye gusubira mu mujyi wa Roma rwose bidatinze. Araba ameze neza, aratangira imyitozo nta kibazo. Ni umudefenseri myugariro wa AS Roma. Ni amakuru mbonye asohotse nonaha ava yuko Evans Ndicak ameze neza rwose, nta kibazo. Ubwo abakunzi ba AS Roma bakurikirana shampiyona yo mu Butaliyane, ndumva rwose bameze neza. N'amakuru asohotse nonaha rwose avuga yuko Evans ameze neza. Ndakomeza ngende mbapudetinga uko amakuru agenda asohoka, rimwe ndabategura ikiganiro kiri live noneho atari bya record, ku buryo nzaza ngenda uko zaza agenda mbona amakuru kazagenda asohoka, ariko nzaza ngenda ngira iki mbategurira nyabagezaho, kuko hari abantu benshi bataba kubikurikirana, ariko mbashimira inkunga yanyu mukomeje kudukurikirana uko bukeye n'uko bwije, mbasaba yuko mwakomeza kugenda mukanda like, subscribe, ndetse mukarushaho
kudutera iyo nkunga yanyu. Inkunga yanyu ni nziza kuko niyo ituma natwe tugira imbaraga zo gukomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Andi makuru ari kuvugwa mbonye nonaha ni amakuru nuko nagiye mbibabwira, ni amakuru nanone ari kuvuga ku ikipe ya Bayer Leverkusen. Ni ukuvuga ngo ni update zije nonaha. Ziravuga yuko ikipe ya Bayer Leverkusen mu myaka 120 yari imaze imyaka 120 nibwo bwa mbere itwaye igikombe cya shampiyona. Urumva ndi kumva ubu ngubu sinzi igihe ndaza kubikurikirana ndebe igihe ubu ngubu umuntu amara ntarengwa mu gihe cyo gusaza kwe. Urumva ndi kumva mu Rwanda, ndi kumva nta muntu dufite ufite imyaka 120, nimba nahari wasanga nawe ubwo atibuka ko iyo myaka ayifite. Ni ukuvuga ngo mu myaka 120 ni imyaka 120 bamaze bakina icyiciro cya mbere. Xabi Alonso ni umwanya udasanzwe kuri we n'ikipe, gutsindira Bundesliga ku nshuro ya mbere mu myaka 120 ni ikintu kidasanzwe. Abakinnyi bari hejuru ni amagambo yatangazwaga na Xabi Alonso. Xabi Alonso avuze yuko uyu ni umwanya udasanzwe ku ikipe idasanzwe, ikipe itwaye igikombe cya shampiyona mu myaka 120 ku nshuro ya mbere. Abakinnyi bari hejuru, ngo yishimiye cyane abantu bose bakunda Bayer Leverkusen. N'amagambo atangajwe na Xabi Alonso mu kanya muri press conference agize nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona. Ni ukuvuga ngo hari update nyinshi ziri kugenda zisohoka, uko zigenda zisohoka ndagenda nzibagezaho rwose. na Grand Zaka ndabona bameze neza cyane, ngiye ndi kubikurikirana. Y'abantu umujyi wa Leverkusen rwose watse umutuku rwose, watse umutuku kabisa. Watse umutuku rwose, nakunda. Ariko ikipe yarabikoreye. Reka nsoreza aha. Ni byinshi nababwira. Ejo tuzabane tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'ibyagiye bivugwa. Tuzagenda tubabwiraho udukuru twagiye ducaracara hirya no hino nyuma yo gutsindwa kw'amakipe, nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cya mbere. Amakipe ari kwitegura gukina imikino yo kwishyura Champions League. Ibyo byose ejo tuzahure tubiganireho nabyo, ariko sinasoza ntabashimiye kandi mbifuriza kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Ubundi hasigaye amakuru y'imikino nakagaruka. Ciao, mwibuke gukora subscribe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.